Motho motle metsotso robedi le sekoto ka morao go rwa ya 11 maobane wa tsama ha monnate hantle haholo mosebetsi wa mme Mantwa Khotleng Khoza wa tsama hantle haholo mosebetsi ngwana mme a le teng ba baholo ba le teng mono marena khore ile mosebetsi o moholo ka tsela e makatsang ntate Khoza ke kgola o tshidiseile mo le tlapa ya Pirates fihla tebo banna moshimana thewang ka mona ka bobohlokong a kena mane mosebetsing wa sebele ha ke qeta ho bua mono ke qeta ho bua ka Ausmanto ba ne le motho a ratang pinereng ke dumetse e re ke dumetse ho morena ke mo neile pelo ya ka o inetse ho mpoloka aba kena moshimane tebo ba shimane ba e repa ya re ke dumetse ntho le morena ke le ka mona le mme mofumadi wa president o na le teng mono bo Dr. Motsepe ba le bo Dr. Mamang ba le teng o ka ba bitsa dibapadi tsa bolo bo ntate Kaizer Chencha Kolova Motaung ba ne ba le teng mo bo Monghadi Malema kaofela batho ba ne ba le teng mono ba tlile o tla boloka senatla sena robala ka khotso ngwane ba ne ba le teng mo ya ba mosebetsi moholo wa holo metsotsong e 15 ka morao mona tlabe ke buisana le moshemane a thewang university ya Stellenbosch moshemane eno a ke ngaka hona jwale Thembi Nkosi Greater Man Nkadishane a gore shebe mono ho official Lesedi FM ngwana moshemane ngwana ke enwa ka pelaka ke tlo o jwetsa pale Steve Kate sa hae ke sena moshemane ana na kwa o bapala ke sena ke swere University of Stellenbosch Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery boy moshemane o la fufulelwa phatla gobane o keke wa phela o sa fufulelwa phatleng mona ere ke bule ka ena tebo e monna o entse mosebetsi o motle maobane moshadiso ke a o jwetsa tebo sa o ha o le o la nkabela fela ke qete fela itsa ke robala ka khotso Motaung a kena man atamelang ho Jehova atamela ho Jehova ale na It was an amazing feeling to know that I was finally starting my journey at the SABC. And then just taking it all in and saying, hey, you know, this is where I want to be. And you're meeting these big stars in the corridor. One day this will be me. I was called in to audition for a show that was coming on. There was going to be a business show. I was very nervous. It was my first production job. Privileged to be there. And yet kind of intimidated by the people that I'm seeing in the building. Our ears and the mouthpiece of our nation. I think TV and radio are an important part of building communities, and that's why paying your TV license enhances the building of the South African community.
borrakgwebo le bommakgwebo ba mo tlileng a bina mono ga ba mo hlaba ka dikarete tsa bona gore se re tla o mema meketeng ya rona kaofela go ya tswa Limpopo a sa batla gore a bina mono a fufuletswe bana bophelong mona o lokela gore o fufulelwe o tlo o phele ha monate e re ke dumedise Dr. Thembinkosi great man Nkadishane Dumelang Ntate Thuso le bamamedi kaofela ba Lesedi. dumela doctor Dumelang. o phetse hantle my doctor Ke tse hantle Ntate Thuso, especially a go bona tjena ke utlwa ke tebile haholo. Dr. Nkadishane Ntate Thuso. modimo a be le wena monna Ke a leboha Ntate. a o sireletse Ke a leboha. ka thoko wena o tsamaya dira femele dikerobime di o sireletse moshana wa ka motho e motle Thembinkosi pale ya ngwaneno a e ko fe yona nna ke le thuso motaung o ntshwarele bomamedi ha ke ipuele ha ke ipreisi hape ke ka etsa ntho e jwalo ke motho a ikokobeditseng ke hodisitswe ka boikokobetso lapeng moo ke tswang teng ke kena bankeng e tsebahalang ke kopana le ntate wa Leponisa ntate o na Leponisa o fufuletswe ke tlo batla ditjhelete bankeng mona ke batla ditjhelete tsa ka nna bile ke a resigna ke batla ho tsamaya ngaka o etsa bongaka hela ntate mono a phamisitse moya mono a le bohloko ntate wa moshimane a le bohloko ke re morao kae ntate o ska ba bohloko ba ka bua le nna tlola moya o ka moshimane wa bohlaleo hai ngwana ka o teng ka nnete ta jwale re steps mona le yena bankeng momamedi a ratang ka mona ka Brandfort le ntate wa ngwaneno ke re ntate we ha ke na tjhelete eng ke re theola moya ngwa o tla ya sekolong ke re ngwana o tla ya sekolo o tla kena sekolo o tla ba qeta ngaka ka re nkgolwe o ntshepe ka be ke nka founu ha ke nka founu ka be ke letsetsa moprimiri wa mehleng ntate Magashule ke re ntate we hona le ngwana mona o bohlale ngwana ntate a ikenwa ke Leponisa hey ntate wa hemesela mona jwale nna hene ngwana enwa ke ngwana bohlale a re lokile re a monka ngwana re tla thusa a re a monka ngwaneno re tla mothusa o tla rena hore bongaka hae a boqete go fa fela pale ya moshibano ha nyane ferna ho tlwa gore ke motse ke tsibile ntate a ipile a hemese le mane bankeng ntate ke motho ke sefela plana tsena ke motho ya kwatang ka pele ntate wa ngwaneno yai ke tla o kokela ntse re la pele ka moshibano Dr. Nkadishane mpolelle monna o qetile jwale Ke qetile ka sebetsa hona jwale ke sebetsa Edenvale Hospital o ede ke mo Edenvale Hospital ke a sebetsa ke ngaka dithuto tsa ka di fedile monna ko mshima ko pension hle monna ntho mane official CDFM ba mmo ba bone ngwane enwa e o kileng ka kopana le ntate ya ba ke etsa boitlamo ba gore moshimane enwa o tla ya sekolo ka letse ba baholo ho nna gore ngwane enwa e sekolong a lo ithuta e be doctor o re ntate wa hao ka jeno a o thabile moya o thouile batswadi ba thabile ha sa batla o nchapa jalo kana ro batla o nchapa ka di-face a sa batla ho shapa Ntate Thuso if anything re grateful kaofela for mosebetsi kaofela re etseditseng ona ha o ne re kopanya le batho re ntshitseng le bona ne se ka wena ka ke sa qeta degree ya ka mana o ska ka nnete me ke tlalla manaye hoba ne ntse nahane le yona tabe ya hore ha o thwe Ntate Thuso mo taung o thuso fela ka lebitso wa thusa o thusitse re ke mona ka lebaka la ho ke yona ntwe ke tleng ka certificate sa ka gore tlo e bona gore ke ena ne pela hao ke sena se ka pela hao hey monna yo ba tswa rena ko ngwe ha o etsa dintho ha o nahana ntho di tla tsamaya ka tsetse ko re ke phamse certificate sa ngwane se ka tloa ka hloleha wa ka le o utlwa bohloko haholo e sena mo University of Stellenbosch King Thembinkosi Kutamen Nkadishane Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery o ipasitse ho jwang ho wena ka jeno le hore o qualified medical doctor
ntate thusa ke selo ke qala ka yo ba ntho tse tjena se dintho tse reng ha o hola ple di bona di etsala ha wena o ba especially mo re tswang ka teng as batho ba batsho re tswa ho le batho as batho ba batsho so ntho tse tjena di kgona ho etsala ke ntho tse kgolo bophelong ba motho hore o be le support jwale ka ona ntse o bua mo tlamehile se etse bophelong o fufulela hlene e fufulelo ba holo ke batla ho hopotsa ba medi hore ha se ka nna fela hore ke fihle monana it took village nkile community ka file batswadi nkile bontate molo ba dulang botshabelo ka le wena hore ke fihle mona mo fihle teng so re ke ikutlwa ke thabile mare ke a utlwisisa le hore le teng ha se nna hore ke fihle mona na se ka sebetsa ka fela ka mosebetsi fela ya batho ba nthusitseng ho tloha mona ya re tsatsi le leng ya ba tshele yao ha e kene hantle he mo mamedi mane jonna ntatae a kula hona jwale le bapala ka ngwanaka hona jwale ka nnete ngwanaka a thole tjhelete mme ke founelwa ke mme manka ka ba ka re ho mme manka dishane wena mme a ke sa tla bua le molekano ao ke batla ho bua le wena ngwane ona o tlo qeta sekolong ya ra o le jwalo mo mamedi ya ba ke a tloa ke kena koloing hape ke kopana le ntate Tate Makgwe ke kopana le advocate Malakwane ka ya ho bona ka advocate Malakwane ngwana ne tshwantse a patallwe sekolong he must be a doctor ntate Makgwe are ke ngwana wa rona yeno o tla qeta sekolong jwang kapa jwang ha kopangwa matsoho ngwaneso mosebetsi wa tswela pele ngwana ke enwa ka jeno o qetile lengolo la hae la bongaka a gore ke mo bapalle pina ena monna ke kopa o bapalla pina ena ya Jimmy Swaggart he knows my name modimo na le tseba lebitso la hao le pele o hlaha modimo tsebile lebitso la hao a ba tseba le batswadi ba hore e tla ba bomang a ba tseba hore ke mang ya tla o thusa a ba tseba hore o tla qeta selemong sefe sekolong e re ko bapalle pina ena especially for wena. It was an amazing feeling to know that I was finally starting my journey at the SABC. And then just taking it all in and saying, hey, You know, this is where I want to be. And you're meeting these big stars in the corridor. one day this will be me. I was called in to audition for a show that was coming on. There was going to be a business show. I was very nervous. It was my first production job. Privileged to be there, and yet kind of intimidated by the people that I'm seeing in the building. Today, we are working with the same people that we grew up listening to. That shows me that the future is pregnant with possibilities. The SABC is our eyes, our ears, and the mouthpiece of our nation. I think TV and radio are an important part of building communities, and that's why paying your TV license enhances the building of the South African community. Youth ke yona ke lenano leo re kenang ho lona leo re tlisitsweng ka motlotlo ke SABC Education tshebedisong ena ya Lesedi FM. Lefatsheng le dulang le fetoha ka dinako tsohle re bahlokomedi ba motlotlo ba matlotlo a setso bakeng sa setjhaba sa rona se ratehang sa Basotho. Puo ke e nngwe ya dintho tse hlokolotsi haholo puong le setsong sa rona. Lesedi FM le ipabola ka mananeo a thuto a fumanehang ha bonolo ka puo ya Sesotho bakeng sa setjhaba sa Basotho. Ha o sebetsa seyalemoyeng ho bohlokwa haholo ho utlwisisa bamamedi ba hao. Ho thusa hore o ba sebeletse ka bokgabane. Lesedi FM le atametsa lefatshe setjhabeng sa Basotho. Molaetsa ona le utlisetswa ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le PBS Radio. Mona
Freistata Ee. ka mora community service ya ka ke batla ho balla pele hore ke kgona ho sebetsa le dipelo tsa bana ke yona ntho e ke ratang haholo sebetsa le bana le ho sebetsa ka dipelo tsa bana so ke batla ho tlo operate dipelong tsa bana o batla o sebetsa e be wena jwale specializang ka o operate dipelo ngwana a tshwerwe ke pelo ngwana a etsa jwang jo motho e motle ke fumana melaetsa kwano e kenang mona di Facebook tsa rona Ntate Thuso ke Sthabi Kabla ra mo lebohisa moithuti o le hlonono hle e be ka mathata a ka fela dintho tsa tsamaya hantle Ntate Thuso wa re thusa maphelong a rona o re tswela molemo ke Nthabi Mosweu modimo a re bolokele wena ka dinako tsohle mo le doctor Rorisang Tsekar, this is amazing. May the omnipotent God bless you Ntate Thuso more and more and give you strength mosebetsing wa hao o sebetsa ka boitelo bohle modimo a hlonofatse lelapa la hao Ntate Moteu ke a leboha ngwaneso ke a mo lebohisa boteng may God blessing ka dinako tsohle ke tshepa molefi o maseru re a mo lebohela ka nnete a dule tshepong ho Jehova ke Jabulani Michael Mantseuwa modimo ha o bokwe we are proud of you my boy e mong ke enwa Philadi Mphele Precious a re Ntate Thuso modimo a go ekeletse what a beautiful story mosebetsi o motle wa tshepahala Ntate Thuso pelo ya hao e ntle re a o lebohisa wena ngwaneso tswela pele ka bongaka ba hao ke a leboha moshanso mo mamedi ha ke no lebala letsatsi leo le Ntate wa moshimane ona ke mo lebala le Ntate wa ke a mmona le mahlong hona jwale ka moana le ka teng ke utlwa le hana bua founung a lwana ke re wena Ntate theola moya ke tla bua le mme o tlo bona ke bua le mme ba wena a kore ha ke tsebe Ntate nka dishano jwale ngwanaka ha re iqetela taba ena ya hao ho jwang jwale hona jwale ho sebetsa mane sepetlele moshimane o bitse ntho tsena tsa ditsebeng o di jazz ho jwang ngwanaka hle monna ena le ho monate Ntate Thuso ke batla ho bua le maka hobaneng ho monate ho thusa batho o bona hore motho kene a kula jwale kwena mo thusang wa mohlahloba o tswa a khona ho tsamaya a phela hantle mara ena le mathata a teng kana ka tsoding ha o khone ho thusa batho kaofela ena le bohloko ba teng le yona ntwe ne re etsang ya ho ngaka mara holo ha o bona hore o thusitse motho wena ke wena o no mohlahloba ke wena a mo thusitseng ene ke eo mothana sa khone ho hema na kena ke o khona ho hema o tsamaya hantle family ya hae le yona ya o leboha you utlisa o be monate le wena as motho so jwale ha ntse o le sekolong kwana re ntse re o thusa jwalo ka ditjhelete ha hona ntho e kolotang ntho tsa o dile tsa patalo wa tsamaya monate Ntate Thuso mo mamedi province ena ke ka o ile number 1 ka thuto e le number 1 ntate re kopane le ena ke ka baka la modimo ke modimo a re kopantseng le ntate wa hao ke modimo bona ka mo mesebetsi ya modimo e tsamang ka teng bona ka jeno mona ke wena ke yona ngwanaka ha ke aka ka mmatla sente ha ke aka ka mmatla le eng ntho e ke buileng fela ke tse ho yena mesting ka dishane ngwana o itlo ba doctor like it or not ngwana o itlo ba doctor la ke qetela ho bua le yena ke re a ke sa tla bua le wena ke tla bua le mofumadi wa hao hobane wena o nkwa ke pelo fela ngwana o yena itlo ba doctor o mo jwetse ke atla mo Ntate wa mohlang ke tlang hae mo ke ikopela fela tie fela ke nwe tie e ntshwe senang le bese ga qetile ke tswe ke tsamaye ke rapele le yena re rapele mmo hore modimo o sireletse moshimane wa ka a o sireletse ka o ka reng ho bana ba bang hona jwale mhlomba ba bang ba batla ho etsa bongaka ba batla o ka reng ke mantswe a o ke afeng Ntate Thuso haholo ke batla ho ba eletsa hore ba sebetse ka thata jwale ka ho ntse bua ho sene ko mametse hona letsatsing lena ha o ntse bua ho seng hore sebetsang ka thata hore phahle ena e fufulelwe ke nnete Ntate Thuso ha ona ka mokgwa mong ka hore tla succeeda jwang ena hona le di-college tse ngata matsatsing ana tsa go kgona ho upgrade go kgona ho etsa eng so ke taba ya ho fele o sebetse ka thata le nna hona jareng e fitileng ya final year yo dithuto ne di le thata Ntate Thuso mara ke kgone ho fumana di-distinctions tse tharo distinctions a ko mpalle tsona mo ntwetse o thotse o kae ho ka mshimana fumana di-distinction ngwana Theoang Bloemfontein di-distinction ke fumane distinction ya pele ho primary health care very good ya bobedi ya ba orthopedics ya boraro ya ba internal medicine ya bobedi ya ba orthopedics oh yes ya boraro ya ba internal medicine and kaofela internal medicine
kaofela sona se gore motho di fumane fela ko o no dutse fatshe o bala o sebetse so ha ona ka mokgwa mongwe ka go tla succeeda jwang tla no dule fatshe o bale o sebetse re thusane re supportene jalo ka batho ba batsho jalo ka gore supportile Ntate Thuso ha ona ka mokgwa re tla yang pele ka teng. Monna momamedi ha ke na mantswe a mangata ke kopa momamedi ya le mong ya letsang kwano ha ebe le fono o tlile ke bule le moshemane no fela ke a ke no leng ka holo mohaleng hona jwale ke tlo bua ke na le doctor ke buang le ona e leng Dr. Khutswane re bua ka bo sugar diabetes re bua holo ka taba sugar diabetes jwale wena mohlang ke tlo bua le wena jwale o le doctor ya ka studio o tla bo bua ka heart pains kapa heart keng di bitse bona hore ha o bua ka bana jwale o tla bo shebile di mathata a hlophang bana dipelong mona Ntate Thuso ka nnete tla le nne ke buang ka tsona ke sebetsana le tsona jwale hona jwale ho kena batho ba kulang ka mafu a mangata o ya ba sheba hona jwale ke sebetsa ka departmenteng ya internal medicine hona jwale Edenvale so ke sebetsana le batho ba nang le TB bo pneumonia bo dipelo tse sa sebetseng hantle so ke bone re ba hlahlobang hona ba pelo tse sa sebetseng hantle le ba bo TB ba bo eng kaofela le kenye dintho tsa mona di le kwale mona di mask le etseng kaofela di chebe le itlhatlhobeletseng internal medicine lo o bile o sebetsa le bana ba pelo tse sa sebetseng hantle hey monna you are a star e re go jwetsa going to be a professor o tlo ba professor di pelo tsa bana ka go bolela today ka jenena ke go hlononofatsa modimo o hlononofatsa o tlo ba professor di pelo tsa bana ko wena mo ntla ha ngwana tla ile pelo e hana wotla o latwe ka pelo nyana ka ngwana thotse accident pelo se sa o ba re doctor moetse mo se ba tle ke mo resume hey when am I hey mo resuscitate you don't resume the heart o ya mo resuscitate ka se tlo mna tota ka ke unile ngwanaka ya boy ke fela a ke le go ko la ka letsa ka tlo le mahlono modimo o itse hantle o tlile le batswadi ba bona jwale ke bona ba utlwisitseng ha o tswa mona o tsamaya o re ntate wa batla festival mona ke mo paka festival mona ke mo diele kwana le mme batla festival mona hey lona ba nka disana ka o fela o tlo botshabelo ho tswa ha ibe na le di family KP Botswana kae ngwana lona ke ena modimo wa mosireletse modimo wa mopate modimo wa motlhononofatse ke a kopa ngwana ka sheba le metswalle ya o ska tsa mafela le dichomi fela you are a doctor now jwale tshwantse o kgethele metswalle o doctor a sore wa ikgantsha you are a doctor o ile sekolong choose your friends my son sheba rona o tsama le metswalle jwa hape o ske wa tsama o nwa batho ntse ba re tshela mona o nwe never boy o je dijo tsa hao hantle o be dijo tsa mona o di je ha o di sile tafoleng o khutla hape o di nke o di qhale ka o jwetsa ha ile drink no nwa drink o iqete drink ya o ska isia fela o di matafole o ka ngwanaka mosebetsing hona le batho ba mona hona le batho ba pelo tse mpe mosebetsing dijo tsa hao ska di sia di butswi fela ngwanaka ho se njalo ska o kampa wa reka dijo cafeteria my son o ka ngwanaka yes ene o etse mosebetsi wa ka pelo ona le nyona mosebetsi wa o tswele pele o kgethe dichomi kgethe dichomi ska nwa jwala o ska tsuba ska nwa jwala ke ba Satan hona jwale Satan o tsutse ha ba molelekisi hona jwale o ya matha mona moyeng mona Satan o hlobotsutsutse tawi o nwele Satan Pico ha be bitswang Satan Pico boteng tla o bontsha bona botswa ka manala o ntsa manala a kene ka moka jwang re batho ba tawe ka pele e re go tshwara ka letso modimo o hlononofatse ngwanaka modimo o tsamaise modimo o sireletse modimo o dise ka dira femele ka dikerubime modimo o fe bohlale bo ileng a bofa morena Salomone modimo a hlononofatse le bana ba a tlang o fa bona a hlononofatse le batswadi ba hao a fodise ba kudi ba o ba tshwarang a ba fodise
ba tswe matsong a hao ba kgotsofetse ba futhumetse mohlang o tshwarang thipa ya operation modimo a foke hodima thipa eo ka isopa me yeno yo mo etsang operation a fole amen Amen. tsela tshweu tsama ka khotso ngwanaka ke a leboha Ke a leboha, Ntate ke a Thuso. leboha o tla mme mona ha o tswa o so tsama mme ke batla mona le ntate Ntate Thuso. amen Umamele